आलारि फाउन्डेसन एनजिअनि बानजायनायाव मागुरमारिनि आलारि एकाडेमियाव बिफां गायदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय मागुरमारियाव दिनै मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिना आलारि फाउन्डेसना आलारि एकाडेमियाव आबहावा संरैखाथि होनायनि थांखिजों बिफां गायनाय हाबाफारि लायो। हाबाफारियाव आलासि महरै क'क्राझार जिल्ला इलेक्सन अफिसार शैलेन दासआ बाहागो लायो। लोगोसेनो आलारि फाउन्डेसननि दैदेनगिरि राहुल नार्जारि लोगोसे आलारि एकाडेमिनि फरायसा फरायसुलिफ्रा बाहागो लाना आबहावा संरैखाथि होनायनि थांखिजों बिफां गायो। गिबियावनो नोंथांमोनखौ जों बरायना लाग्रोबाय जे आलारि ससियेल फाउन्डेसन एनजिअनिफ्राय दिनै जोंहा बिश्वनां जे परिबेश दिवस बिफां गायनाय जे सम जों बिफां गायनाया दिनैनि थाखायल' जों मानिनाय नङा। दिनै मोनसे गोसोखां सान हिसाबै जों बेखौ लादों जे गोसोखां सान हिसाबै जों साननांगोन जे बिफां लाइफां गैयाबा जोंनि समाजाव माबायदि दुंहाव बारहावाखौ जों मोननो हायो। बे दुंहाव बारहावानिफ्राय जों बासायनांगौब्ला जों परिबेशखौ जों थिग खालामनांगौबा बिफां लाइफांखौ जों गायनांगोन। दानि नोङो मुगायाव नुनो मोनबाय जे जोंनि गरम भाबा रासिन जागासिनो दं। जोंनि बे थानायनि जे आबहावाया बिराद गाज्रि जागासिनो दं। मेनलि जोंहा बिफां लाइफांखौ जों दाननानै सेस खालामगासिनो दङ। दा आङो आह्वान खालामदों जे जोंहा बिटिआर ओनसोलनि मानगोनां जोंनि फरेस्ट मिनिस्टार बिथांमोनहा जाहाथे आरो दानिफ्राय जेसेबां गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन बिफां लाइफां गायनायाव आरो जाहाथे गोसो होसिनबावो आरो फैगौ समफोराव जाहाथे बिफां लाइफांजों बिटिआर ओनसोला बुंफबो बेखौ आं खावलायहरदों। दा जों एग्जाम्पोल हिसाबै जों नायनो हायो जे जोंहा बे दुनियायाव जुदि 5 मिनिट जुदि जोंहा अक्सिजेन लेभेला जुदि खम जायोब्ला जों जिब जुनार समाजा जों थानाय नङा। जिब जुन्थुआ जों थांनानै थानाय नङा। दा जिब जुन्थुआ थांनानै थानांगौबा जोंनो अक्सिजेन लेभेलखौ हाइ नांगोन। जे अक्सिजेन लेभेलखौ हाइ नांगौब्ला जोंनो बिफां लाइफांखौ नांगोन। गतिके बिफां लाइफां गायनाया जे जोंनि समाजाव दा मोनसे कालचार जानांसिगोन आरो फिसाफोरबायदि खांनायानो जोंनि नैतिक कर्तब्य जानांगौ होननानै आं सानो। বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস আজিৰ এই দিৱসটোৱে আমাক সোঁৱৰাই দিয়ে যে গছ মানুহৰ জীৱনৰ কাৰণে এই গোটেই বিশ্বৰ কাৰণে কিমান দৰকাৰী, কিমান অবিচ্ছেদ্য, কেনেকুৱা ধৰণে এই অবিচ্ছেদ্য অংগ হৈ পৰিছে। আৰু ইয়াৰ আমাৰ গছৰ ওপৰত যদি আমি অত্যাচাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজাষ্টাৰ আহিবই। এই যি আমাৰ এই ৰিচেণ্ট পাষ্ট বা সদ্য যিবিলাক ঘটনা হৈ আছে এইবিলাকেই তাৰ প্ৰমাণ। আজিৰ এই বিশ্ব দিৱসত পৰিৱেশ দিৱসত ৰাইজলৈ এটাই আহ্বান যে গছ ৰুৱক। আজিৰ দিৱসটোৱেই নহয়, আজিৰ দিনতেই নহয়, সদায় গছ ৰুৱক। আৰু একোজোপা গছ পুলিক আমি নিজৰ সন্তানৰ দৰে লালন পালন কৰি তাক ডাঙৰ কৰিব লাগিব, তাৰ প্ৰতিপালন কৰিব লাগিব। আৰু গছ যদি জীয়াই থাকে তেতিয়াহ'লে আমি জীয়াই থাকিম, গছ যদি জীয়াই থাকে তেতিয়াহ'লে বিশ্ব জীয়াই থাকিব। আজি আলাৰি ছ'চিয়েল ফাউণ্ডেশ্যন এটা ভাল কাম কৰি দেখিলে, কি ক'ব যিহেতু আলাৰি ছ'চিয়েল ফাউণ্ডেশ্যন মই নামটো শুনি আছোঁ আৰু আমাৰ ৰাহুল নাৰ্জাৰী ইতিমধ্যেই এনেকুৱা ধৰণৰ কামত নিজকেই ন্যস্ত ৰাখিছে। এইটো বিৰাট এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ। আজিৰ এই দিৱসত তেখেতে বিভিন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াতে ইনভাইট কৰিছে। আমাৰ ছ'চাইটিৰ লগত, সমাজৰ লগত জড়িত বহুত ব্যক্তিকো মাতিছে আৰু ইয়াতে আমি বৃক্ষৰোপণ কৰিলোঁ। আৰু ইয়াৰ দ্বাৰাই তেখেতসকলে সমাজলৈ এটাই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে, অলপ আগতে কোৱাৰ দৰে, যে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসে আমাক সোঁৱৰাই দিয়ক যে গছ গছনি আমাৰ কাৰণে কিমান জৰুৰী, কিমান ই কেনেকুৱা ধৰণে অবিচ্ছেদ্য অংগ। ই নহ'লে আমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ, গছ নাথাকিলে আমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ, বিশ্ব জীয়াই থাকিব নোৱাৰে, বিশ্ব ধ্বংস হ'ব লাগিব। গতিকে যদি বিশ্ব ধ্বংস হ'ব নালাগে বা বিশ্ব যদি ধ্বংসৰ পৰা আমি পৃথিৱীক যদি ৰক্ষা কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে এটাই উপায়, সেইটো হৈছে গছ আমি ৰুব লাগিব, গছক আমি লালন পালন কৰিবই লাগিব।